sakti mangibaga asi katay ayate lumasukal mo naslaga bulan kasi koronan kaniya kapag datunan lagi-lagi pen asi katay kapag nandito'y biyag ko hinggat kanibusanan lumatiliw ko atap nga alimutin kasi regalong kaniya kabalbalayin ewen manong si katay inaksarute na pagitumpungag ken kapinpinunganin Nemno awan di matong palmo kada gito'y nga iyar-areng engko sabay gumagawat mas baso kundo daytoy ayat et ikitakit ko nulumgat inijay dayay malaglagip ko ingay jay dayay takas kaman natay na'y pintari ti panunod ko nga agrayo to'y sa diyan dumapagbalik mo adamante jay bukel di salamagi ay wen manong jako na kita mangyawat ken karito'y bagi sabay kumagawan paspaso kundo daytoy ayat ket ikitakit ko Thank you. Duwa nga tawon, antay nga nag-fiesta. So tatakot, agrag-rag sa tayo. Kung maipakita tayo nga antay kayo sa tayo. Nang nangruna, dagito'y NGOs na asosasyon di kababaihan. Lumakita yo, adada ito, isuda pa iti umuna nga sumangkot nga maligay na dumang official di barangay. That's for all. Dance for all na tapo. Kain pencay ketuda ulung na kumay payapay sabong na ising magaysay bunga na beten ay kumita kitay kumalama balin agbalina kumasingsing nga umay may bisi-bisling taram-ramay mo yang kuno mabalin.
Yan, so thank you so much po dagiti na kape agbalse. So may samat apo nga cha-cha. Dagitay barangay tanod, mabalin nyo dagsala ti Chacha. Ladies. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bear with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, there but my will see only you. Only you have the magic technique. When we say I go weak, I can hear the sound of violence long before it begins. Make me choose only me know how. Sway me smooth, sway me now. Yeah. We acknowledge the presence of Barangay Captain of Sapang, Mr. and Mrs. Eddie Abab and company. Good evening, sir. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bear with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, there but my will see only you. Only you have the magic technique. When we say I go weak, I can hear the sound of violence long before it begins. Make me true as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. Dagi jay asirets tayo, apo. Kita nyo dagay sumangpot nga sa nga ihilita yon. Kahami nga makikita ito isango. Please. Yan sa another bals si Mananapo. Nagsabog kaniliw datu keriga awalaing mauray ko hatasin kaniya nudilaing kalanam nga magwibuya manibut ay di sikatay pimanaw binilbilang ko tipid sa tinaldaw sa nga pulo kita luti mapilang iti may
siyak nilipat mo. Sabon keniliw na to kerigan awan laheng mauray ko ang kaasip kaniya udilain ka lang ang mamabuybuya agipod pa idisikan tay pimanaw pinilbilang ko tipid sa tingal na sa nga bulok na taluti mabilang itimayo simapit kabya kung siyak lilipat mo. We also acknowledge the presence of two kagawad of Alingkawog, Mr. Valdez and Mr. Guanzon and their company. Good evening, sir. Welcome. Ti sumanunong susunata para panguluan ni Barangay Captain of Sapang, Mr. Eddie Abab, Kagawad Guanzon and Kagawad Valdez of Alingkawog and their company. Music, please. Aludip ka man gano, aludip mo man matam pagparang eman kalit mo ngay nakapalan makabukay na ipadak abalasan ay katakter mo ayan na nagtaer nagtaer kan manong makapapamar parukong arapap na kadi siya sino man nasabo may gabut talugadi naguwapukan manong naguwapukan manong pumaludit ka man kumisen ka man di mo ka ipaidam naguwapukan manong umidmat ka man Italia umuman tanaamu arupan
Mapo daw ang ipin mo, mga lalino, akiba-kiba ang puso. Mariribukan pa'y unay tinagem ko, no ito kanoa, matlaw mo titig na ko. Nagwapo ka manong pumaludit ka man, umisem ka man, di mo ka ni paida. Nagwapo ka manong umitbat ka man, italyaw mo man, tanaamo arupa. We acknowledge the presence of Barangay Captain of Kumpunig West, Kapitana Laila Rosimo and company. Good evening, ma'am, sir. Another balse. O nananiyag ang bulan, on-onoy ko indingan, dayta na sila kasilaw mo. Apo, daytoy nga sunata, maitawat man nga itauluan. Dagiti barangay officials, ti barangay Catayagan, followed by the public. Sang-sangit ko indingan, tuy nasip nga talubong ko kakasilawan, tapno tsak mayaw awan. Nuin ka ng lipaten, karim kaniyak nagibusen, samsami tegni patay, ubulan kita klunem, nang laylayan ni ayan, hingka ka din palasbangin, un-unoy kudarasem nga iketen. Agawad William, ayan mo. O naraniyag ang bulan, on-onoy ko indingan, dayta na sila kasilaw mo, di kakat ipaida. O naraniyag ang bulan, sang-sangit ko indingan, tuy nasip nga talubong ko kakasilawan, tapno tsak mayaw awan. Nuin ka ng lipaten, karim kaniyak nagibusen, samsami tekni patay, ubulan kinaklunem, nang laylayan ni ayat, hingga ka din palasbangin, un-unoy kuda
un-unoy udara sa maikete. Luin ka ng lipaten, karim kaniyak nagibusen, samsami tekdi patay, ubulan kita klunem, nang laylayan ni ayat, hingka kadin panaspangin, un-unoy kudara sa maiketen. Thank you. Dagijay iti official iti Barangay Catayagan headed by our punong barangay, Madam Tudora Sibina. We acknowledge the arrival of Barangay Captain of Alingawet, Barangay Captain Mario S. Sunyo, also the Barangay Captain of Barangay Barangubong, Barangay Captain Joel Melo A. Hermosa, Barangay Captain of Damakwa, Alan Pilar, welcome sir. We also acknowledge arrival of our beloved Vice Mayor, Honorable Eduardo Toquero. Welcome, sir. May samampay nga to ka, Madam. This is to be led by our Vice Mayor, Honorable Eduardo Toquero. Yan danggayan ti aming nga kapitanis nga daytoy tata. We acknowledge the arrival of the Barangay Kagawad of Barangay Kinabalayangan. Welcome, ma'am. De kamasetasan, marukong ko tapalbekan, pinilit ko alinotan, kamulain kapintas mo, hapagiin na pala. Na minsan nga labi, naslajay bulan. We acknowledge the arrival of our beloved SPM, Honorable June Acosta. Welcome, sir. Kamulain kapintas mo, hapagiin na pala. Di mo na nangaanda, We have with ikaw us ay kaya. tonight, Alingawag Barangay Captain Mario Sonyo, Barangay Captain of Barangubong, Joel Melo Hermosa, Barangay Captain of Bongkunig West, Naila Rosimo, Damakwa, Kapitan Alan Pilar, and
Janet Dominguez. Headed by our Vice Mayor, Eduardo Tuquero. Minsan niya nabigin nasa lagjay bulan Nagre-retilin na jay kamasetasan Aro kong kot na tolpekan Pinilit na Sanggo niyang bayan. Napulain sa pinpas mo Napagi, napag Evening, sir. Di mo na nangalap Hinkarimpay kaniya Amin na papalasa Di kang tumakin na yan na yan Yamilit pang We nakakita have ka also Barangay Captain of Sabang, Eddie Aba. Ingay bayan na kumbiyag ko Ay ngalay tidala Thank you, Madam and sirs. This piece is to be led by Sangguniang Bayan, Mr. June Pogi Acosta. Sir, this piece is for you. Dakes apanagem umanong day tagandat mo Dakes sa panunod pinaglaon ta isip mo Tanaga dungami aras rosas na lugaryo Dakampay lang at Catayagan di sa erwenyo Babanong bumanong kaniyak tiyagayan Perperje Tiyempukin oras Tanong kumaitin Hindaton mo kanyak ni We also acknowledge the arrival of Barangay Captain of Nangalisan, Mr. and Mrs. Rachel Brgy. Good evening, sir, ma'am. Ko'y lubong balbalik taden Di mo kunain nga We also inakipan acknowledge the arrival of Sangguniang Bayan member, Mr. and Mrs. Narciso Garcia. Good evening, sir and ma'am. Kay patulod mukha niyak akwartan Di mo kunain nga inaksubalitan Tadayong nga We also arapan acknowledge the arrival of Sangguniang Bayan member Alfredo Dominguez. Good evening, sir. Kauray, puspuse-puse To'y lubong, balbalik taden Di mo kunain, nga inakhipagenge Iya pagkasangapun, apagkasari Thank you, sir. magpinahin Kauray, agkakalagang
kada yung aarapaap, kaamong di kadawian. Thank you, ma'am, sir. Hello. Apo barangay Kagawad, may kay man amin tita ti entrance kay sumakot na po mayor. Beijing all barangay Kagawad. Treasurer Secretary. We acknowledge the presence of our beloved Mayor, Honorable Mayor Joseph Simon B. Valdez, and Ma'am A.G. and company. Welcome, ma'am and sir. We have also the Federated President of PUSO, Madam Jocelyn Lucena. We also acknowledge the presence of our ABC President, Honorable Sutero Avila, and company. Ma'am, good evening, sir. Good evening. This speech is to be led by our beloved Mayor, Honorable Joseph Simon Valdez, our Vice Mayor, Honorable Jose Eduardo Sotero, our ABC President, Honorable Sotero Avila, and all Capitanes. We have also with us Sangguniang Bayan member Honorable Narciso Garcia, Honorable Rosendo Acosta Jr., Honorable Alfredo Domise. Di mo lailalahe, di mo sardayan at taripan.
pue tanong liwayang mabalin ngay tiyak padarik bakit madadain tanong madadain diurnos natin to sumubli katitisan tak na ako ribatene hindi nagmula ay asipayen di We mula acknowledge the arrival of Barangay Captain of Bicol, Mr. and Mrs. Nick Sanchez. Welcome, Ma'am and Sir. Anong liwayang mabalin na iyang padarik bakit madadain tanong madadain diurnos na din to sumubli katitisan kag na ako ribategen hindi nagmula ay asipayen hasta di kayarigan di ilalain abalasan di kalain di mo betsaldayan at aripatwen kinaiwanan Thank you, sirs and ma'ams. DJ Ronell in the mix. Bounce to the beat, people hands up. Everybody in the place stand up. Bounce to the beat, people hands up. Everybody in the place stand up. Bounce to the beat, people hands up. Everybody in the place stand up. Bounce to the beat, people hands up. Everybody in the place stand up. DJ Ronell in the mix. We also acknowledge the presence of Mrs. Erlinda Centeno. Welcome, ma'am. To our distinguished guests, respected family of the different princesses, barangay officials, kabarangayan, friends, ladies and gentlemen, a victorious and stunning evening to one and all. Once again, we are gathered here for the grand ball and to witness the coronation ceremony of the royal family for the Barangay Catayagan Fiesta 2023. The presence of our Almighty Creator is always with us. Yet, as one family of Christ, we join all together as we seek and ask for His guidance and blessings throughout this activity. To formally start this momentous event, may I request everyone to please rise for a prayer to be led to us by Mrs. Julieta Dawayan, Barangay Pastoral Council.
Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Manakabalin ken nagnanayon na Diyos, Amami anay langitan, pagrukbaban ken daydayawen daka. Ama, agubwayan ti amin na kinaimbag, agyaman kami itang arabii, tanedipon-tipon kami, tenkam celebraran iti panagpiesta ti barangay mi. Pakawanan na kami, Apo, kadagiti amin na nagkurangan ka nagbasulan mi. Bendisyon na Apo, titunggal maysa kada kami, ken kastamet dagiti kameng ti pamilyami, iya dayo na kam Apo ti amin na peggad. Bendisyon na Apo, dagiti amin na nagpreparar, tapno magunod da amin at ergagay ti daytoy a selebrasyon. Bendisyon na met Apo, dagiti sangsangay ilimi, ken bumarangay, anak ipagselebrar kada kami, tapno makikaykaysada, makipagragsak, ken aktibo, ken makipartisipar, kadagiti aktibades mi. Bendisyon na Apo, dagiti sponsors, donors, anang ibingay titulong ken ayat dati barangay, umapay kuma kadakwada, itedadupay a grasya, ken maparang ay dagiti trabaho da, profesyon da. Pabigyan na kami, Apo, tapno makapagpaysa kami ng anak mo, tapno inka magunod ti kapya, talna pagnigiinayat, ken ragsak ti daytoy nga aktibidad. Sapay la kuma, tamakita daka titunggal maysa, ken tratuen mi, dagiti kabsat mi, kas pamatulad mo. Amin dagitoy Apo, inkam dawaten, ti panangibabeet ni Apo inataganayon na patron, ti barangay mi, na po Santa Lucia a katalek mi, ken Jesus nga po mi, tinaga na Jesus nga anak mo, ken apo mi. Amen. Ganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Please remain standing as we give respect to the symbol of our country's freedom and independence. Let us all sing through our heart with pride and dignity the Philippine national anthem and the singing of the Santa Lucia hymn to be conducted by Mrs. Rebelinda Valdez, our daycare worker. DJ Ryan in the mix. We acknowledge the arrival of Barangay Captain at Lubang, Mr. Samuel G. Baroga, Barangay Captain of Barangay Palali Norte, Miss Priscilla Haduka,
Barangay Captain of Barangay Paratong, Mr. Rolando R. De La Rosa. Barangay Captain of Barangay San Pedro, Mr. Eduardo Bautista and their company. Welcome, Ma'am and Sir. To accommodate us, offer her words of welcome, let us give a big hand to the very able Barangay Captain of Catayagan, Mrs. Teodora H. Sevilla. DJ Ryan in the mix. Thank you, Ma'am Cheryl. Ti managtulong nga ama ti ili tayo. Our Mayor Joseph Simon Valdez. Ti presiding officer tayo. Nalaing nga Vice Mayor tayo. Our Honorable Vice Mayor Eduardo Toquero. Kadagiti sangguniang members tayo. Honorable Engineer Edwin Moreno, Honorable Annalyn Bravo Pimentel, Honorable Corazon Rosal, Honorable Rosendo Guapo Acosta, Honorable Narciso Garcia, Honorable Gina Arnaez, Honorable Alfredo Domicio, and Honorable Rex Costales. And also our SKT Federated Rica J. Ablang. Ti ama titimpuyog dagiti kamitanes, our Daddy Cool, Sotero Avila. Astamet dagiti kakadwak nga kakapitanes nga adda ditoy. Please tubakdarman kay man apo tapno makita mo ti presensyayo. Thank you, thank you. Ken kastamet nga kablawak dagiti barangay kagawad nga adda ditoy. Tumakder kay mamot apo barangay kagawad nga imay. Thank you so much. Ken aminin nga bisita mi nga imay di maray tatang arabi. Sa pasap nga pangkablaaw kada kayo amin, amin, naimbag nga rabi tayo amin. Umuna-unay ti inak panagyaman ken ni Apo Diyos tayo, Yahweh El Shaddai ama nakabalin amin. Maragsakan unay tinumot tibiyang, tamariknak unay ti suporta ken ayat yu nang nangruna kada kayo nga kabaranggayak tanakitak ti ragsak yu nga agprakpraktis kadagiti salayo nga ingkayo ipabuya tatta nga rabii. Jay partisipasyon yo ket mangipakita unay ti kooperasyon kan panagayat yo ti barangay tayo. Itatan, intayo nga rod, agraragsak, ken agsasala. May sa tayo, barangay Catayagan, mabuhay, barangay Catayagan. Welcome, welcome, welcome. Thank you, Kap, for that very warm welcome. May samantay na para kadayjay amin nga barangay captains. This space is for you, sirs. Ma'am. We acknowledge the arrival of Sangguniang Bayan member Annie Bravo Pimentel and Sangguniang Bayan member Gina Hernandez. Welcome, ma'am. We also acknowledge the presence of our Barangay Captain of Barangay Nagrepcan, Mr. Ricardo Vilog, the Barangay Captain of Barangay Namatican, Mr. Napoleon Cortez, Barangay Captain of Barangay Pila East,
Mr. Alfredo Tan. Welcome, Ma'am, Sir. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Yes, said I, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Yes, said I, what will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Yes, said I, whatever will be, will be. The future not ours to see. Yes, said I, what will be, will be. Now I have children of my own. They ask the mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Yes, said I, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Yes, said I, yes, said I, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Yes, said I, what will be, will be. Yes, said I. Thank you, sir, ma'am. The next piece is to be led by the two beauties of Sangguniang Bayan member, Honorable Annie Pimentel and Honorable Gina Hernaez. Kata-katagang maibang ang katulad ko sa'yo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano. Ayaw-ayaw nga ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa'yo, puso kong ito'y binihag mo. Kata-katakang maibang ang katulad ko sa'yo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano. Ayaw-ayaw nga ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Alaala ka, maging kapit ka daw. Alipinin mo'y walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y ibigin lagi habang buhay.
iba ang katulad ko sa'yo. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano. Aayaw-ayaw pa ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa'yo, puso kong ito'y binihag mo. Alaala ka, maging napit araw. Alipinin mo'y walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirap na ako'y Thank ibig. you, Mom and Sir. Lagi habang buhay. Pagururayan tayo iti panagsagsaganay iti reigning beauties tayo and entourage. May samampay nga sunata po para kadag ito'y NGOs organization, ti Barangay Catayagan. We have the Puso ng Kababaihan, RIC, Senior Citizens, and Timpuyog ti Kababaihan. This space is for you. We acknowledge the arrival of Sangguniang Bayan member, Honorable Rex Costales. Welcome, sir. Manong didamdamo, ngain kan maserpat. Ay, kas kaman latay dalayap, anangal sem kaniyak. Ay, kas man naginaw tilangak, nudi ta kay ariga. Nudi kan mapuros, patay pagtumpalan. Ananuem tataen mo, kaningote launay. Ay, di met kumanay asani kwam, nudum tengin ni patay. Ay, agayat ka itan, takasasatiwaan pay. Yan tangay ang tuyag, nga agtarigagay. Anong pangalan mo? What is your name? Anya tinagan mo? Tagasan ka mahal? From where are you? Tagatno ka. Doon sa malayo, I'm far away sa jay adayo. Magbalik ka sinta, come back to me, agsubli ka kaniya. Manong didamdamo, ngain kan naserpat. Ay, kas kaman latay dalayap, anangal sem kaniyak. Ay, kas man naginaw tilangak, nudi ka kay ariga. Nudi ka mapuros, patay pagtumpalan. Anong pangalan mo? What is your name? Rosel tinagan ko. Tagasan ka mahal? From where are you? Taga Santa Cruz. Doon sa malayo, I'm far away sa jay adayo. Magbalik ka sinta, come back to me, agsubli ka kaniya. Anong pangalan mo? What is your name? Rosel tinagan ko. Tagasan ka mahal? From where are you? Tagatno ka. Doon sa malayo, I'm far away sa jay adayo. Magbalik ka sinta, come back to me, agsubli ka kaniya. Magbalik ka sinta, come back to me, agsubli ka kanya. We acknowledge the arrival of Barangay Captain of Barangay Palalisur, Mr. Adonis Valdez, and her wife. Welcome, Mom and Sir. Ladies and gentlemen, witness now the farewell march of the outgoing queen of 2019, Miss
Julian May H. Hines. As she bids goodbye, 2019 Majesty Queen Julian May Hines will be on her farewell march. Queen Julian May was born on May 7, 2010. She is the daughter of Mr. Felipe Hines Jr. and Mrs. Eileen Hines. She is a grade 7 of Santa Lucia Academy. Wants to be a stewardess someday. Pink is her favorite color. Once again, let us give tribute to our outgoing Majesty Queen, Julian May Hines. Let's give her a resounding applause. Indeed, her valuable contribution will always be remembered and forever instilled in our hearts. At this point, let us be all ears and be sure to keep eyes open, for we are about to proceed with the entrance of the princesses. Beginning with the entrance of the Royal Highness family is our second princess, Julian Valdez. Second princess, Julian Valdez. She is the daughter of Mr. and Mrs. Benjamin Valdez Sr. She was born on July 6, 1998. She is a graduate of Bachelor of Science in Hospitality Management at ISPSC Main Campus. Our second princess is sponsored by Kagawad William Valdez, Kagawad Angelito Raga, and SK Chairman Mar Isidro. She is escorted by RJ Trono, her husband. May we request the sponsors, Kagawad William Valdez, Kagawad Angelito Raga, and SK Chairman Mar Isidro. Please.
Okay, so once again, ladies and gentlemen, our second princess, Julian Valdez. Let's give her a big round of applause. Okay, so there you have it, ladies and gentlemen, our second princess, Julian T. Valdez. Ladies and gentlemen, let's welcome our first princess, Gaudilia B. Lanosa. She is the daughter of Mr. and Mrs. Florencio Valdez Sr. She was born on September 29, 1968, and a mother of 5. She is sponsored by Kagawad Laila D. Fernando, Kagawad Elsie Pabro. Let's give her a round of applause. And sponsored by Kagawad Arceli Aber. Once again, ladies and gentlemen, our first princess, Gaudilia B. Lanusa, escorted by Arwin Lanusa, the son. The entrance of the Royal Highness 2023, Majesty Queen Nena Habon. Her Majesty Queen Nena Habon I is a proud mother of 8. She was born on June 10, 1965. She is married to Mr. Virgilio Habon. She is sponsored by Kagawad Rowena Habon, Barangay Secretary Realin Marquez, Barangay Treasurer Los Piminda Aglibot,
and Punong Barangay, Chodora, Sevilla. Once again, Her Majesty Queen, Nena Abon I. Let's give her a round of applause. May saman nga balse mestro ta para kadagiti amin nga bisisitas tayo itang arabi. Itauluan ni Apo Mayor, Bayabayan, dagiti Sanggunian Bayan members and all capitans of the barangay. Vice Mayor Eduardo Itig Toquero. Public may follow. Sa dinbiyayan mo ay iliw ko, barat harakop mo. Sapay namalagip mo, iya turong lugar ngayon ko. Iya ko, aniya nga iliw ko, gabot ka unday panawin ti kawan mo. Sapay naragsak to ti wangayan ta, tudunten ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag lang itin, adita nagkita.
barangayat ko. Iyak ko, aniya na iliw ko. Gapot kaunday nga panawin ti kawan mo. Sapay kuma, nangaraksak tuti wangayan ta, nunong ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laiti, adita nagkita. Sapay kuma, ayat ko tagsuplika, tapno pabarwenta, di ayat anakeltay. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laiti, adita nagkita. Sapay ko ba, ayat ko tagsuplika, tapno pabarwenta, di ayat anakeltay. Sapay ko ba, tasumangpet ka. Thank you, moms and sir. May samampay nga bala semestro para kadagiti barangay officials ti barangay Catayagan, idadawluan ni punong barangay Chodora, Sibilya, and Kagawad. Kasamit dagiti NGO, RIC, Timpuyog, ti Kababaihan, and Dumapay. Public may follow. It happened in old Oklahoma. One night, neath the beautiful moon, love blossom in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawning, and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, Dagiti ako at intermission shine number down with your light. Nagsagana dan ako. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, in hoping she'll come back someday. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, in hoping she'll come back someday.
Thank you. Apong kabaranggayan mi dito'y barangay Catayagan. And now, let us witness an intermission number to be presented to us by the Amyanan Group. Amyanan na po, dagiti at the intermission number na, da kayo ti umuna. Nagasat no umuna. Amyanan kids. On deck, dagiti tagadaya, sarunwan ti laod, ken maudi ti abagatan. Isagsagana yu apo iti presentation tayo. Dire-diretso apo. Ulitok, sumaruno iti taga daya, sarunwen ti laod, sarunwen tumet ti abagatan. Santo sarunwen dagiti NGOs tayo. Apo nga again intermission, pakianos tuman nga ipanday Fiesta yo GNT sound system. Tap no ready. Thank you. It's just an old song, but I used to sing it with my father. Apo tayo mampalakpakan iti presentation ti taga-amyanan.
Laingan nyo, Beng, agda premyo. Tama. May isa nga nabara nga sipsipat apo para kadagiti ubing tayo iti amyanan. Next nga present dagiti Daya Kids. Ayan yon. Lalaingan nyo kanya da kano pa premyo na. Daya Kids. Agsagsaganan dagitay ubing nga Tagalaod. 꽃향기만 남기고 갔단다. Three, two,
1. Intay man sa rabwen ni da tinabara nga sipsipat apo. ABC 도레미 만큼 착했던 나그 눈빛이 싹 변했지 어쩜 이 또한 나니까 난 파란 나비처럼 날아가 잡지 못한 건넌 네 몫이니까 활짝 꽃 피웠던 시간도 이제 모두 내게 lie 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 붉게 다 버려준 너와 나난 괜찮아 넌 괜찮을까 구름 한 점 없이 예쁜 날 꽃향기만 남기고 갔단다 꽃향기만 남기고 갔단다 We're going on vacation, so where you wanna go? Me? Obsessed with you? Yes. Isang palakpak naman dyan! At mga hot mamas! Iting laon. Cause I'm all about them, 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 them. And it's all about me, 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 me. And we don't give a dang, 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 dang about nobody. We're going on vacation, so where you wanna go? Me? Obsessed with you? Yes. I wanna be forever young. Cause I'm all about them, 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 them. And it's all about me, 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 me. And we don't give a dang, 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 dang about nobody. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Rum pa 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 pa. Let's kill this love. Rum pa 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 pa. We all commit to love that makes you cry. We're all making love that kills you inside. Yeah, we must kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love before it kills you too. Kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love. Gotta kill. Let's kill this love. Palakpakan tayo man ida. TikTokeris dagiti anak. TikTokeris mit dagiti mama. Nabara man nga sipsipat apo. Ket iti sumaruno. Intay met buyaen ti presentation ti Tagalaod. Dagiti Tagalaod. Sumarunoy ti pagatan. Dagiti music yu apo mabalin nga mapantay ipanen tapno maisagana. Hello. Uray tayo ta ada artista nga umay. According to Mayor. Duwa nga kas ti probinsyano ken dadumapay nga baskir
May sama nga na barang nga sipsipat ako, dagiti ubin tayo iti laod. kids, isang maisaman nga na bara nga sipsipat apo. Ket nga rod iti taga-abagatan intay met buyaen ti indain sagana. Sumarunong nga sumala apo dagiti barangay officials ti barangay captain. May saal daw dalang apo nga nag-practice. Kitaan yun to. Once again, let's give a round of applause to the Abagatan kids.
Sandy Remix. Umilbing man ang paligid ay ikaw pa rin ang loob Ang sayaw-sayaw ay ikaw Ikaw, sayaw-sayaw ay ikaw Basta na Pisares, Idol. Umilbing man ang paligid ay ikaw pa rin ang Ang sayaw-sayaw ay ikaw Ikaw, sayaw-sayaw ay ikaw DJ Sandy Remix. Basta na Pisares, Idol. Thank you, Abagatan Kids. Dita po, inapantay na witness, dagiti presentations, dagiti anak tayo, iti amyanan, abagatan, laod, kendaya. Numampayad da klase da nubigat, nakita yung met apo, nag-aalib takda, palakpakan tayo manida. Ket nga rod apo, iti da ito nga gundaway, intay met buyaen, ti may isa nga presentation number, ti artista mi dito'y barangay. Amuyo sino apo? Di nyo alam, mga danceries din tong mga to. Let us welcome, let us witness an intermission number to be presented to us by our barangay officials headed by Barangay Captain Chodora Sevilla. Palakpakan tayo manida apo. One day da lang nga nag-practice. Kitain nyo, naglalaing da. TikTokeris kada danceris da gitoy. Kita nyo man apo ni, nagpipintas ka na nagwagwapok dan. Sus! Nagpintas.
May sapan nga nabarang nga sipsipat apo para kadagiti barangay officials ti barangay Catayagan headed by punong barangay Captain Sevilla Chodora Sevilla, I'm sorry. Kastamet ko ni Miss Emerson Habon. Ganasen, ini yung ay. DJ Jonah sa Gyno Remix. Jonah sa Gyno Remix. There you have it, kakabsat, dagiti barangay officials, ti barangay Catayagan. May sama nga nabarang at sipsipat apo. Di kalmanda lang nag-practice. Ti sumaro na po kat dagitoy grupo ti RIC. Dagitoy mo ti kalalayngan nga sumalsala nga kababaihan. Grupo ti RIC.
Ti President Apoy ti RICMI ket ni Mrs. Margarita Habos ket ti Vice Presidente na met apo ken ni Mrs. Elisa Raga. Sumarsaruno apo dagiti puso ng kababaihan. Nagsagsagana kayo na po. Isa namang magabong palakpakan dyan, dagiti kamen tayo ti RIC. Wala ba kayong mga kamay?
Okay, yan ang puso. I know, the RIC. Next, Grupo Tipuso ng Kababaihan. President Josie Naungayan, Vice President Luz Biminda Bulong. On deck, Team Puyog, Tika Babaihan. Puso ng Kababaihan. Sumarunuwa po, dagiti timpuyog ng kababaihan. Ayan, na po.
Palakpakan tayo manapo, dagiti kameng titimpuyog ti kababaihan. Sumaruno apo, dagiti senior citizens. Ada kanumot presentation da po, surprise. Pangururayan tayo po at dati bisita tayo nga artista ken singer, madamdama.
Thank you, Timpuyog ti kababaihan. Ket nga rut apoy, ti daytoy nga kanito, intay man buyaen, iti performance ti guest tay kanutat ta apo. Surprise guest. Hello. Hello. Hello, naimbag nga nabi tayo apo. So, at dati sagot ka tayo ni Mayor Joseph Simon Baguio. Kaya ayatin tayo nga mayor. Kenti nga kadwada ni Vice Mayor. Vice Mayor Itikagero, kenta iti konsehales ni Santa Lucia. Bale, at dati insagod na kada tayo apo nga artista from ang probinsyano. Buybuyatay ka di apo ti ang probinsyano. At dati duwa nga taga ang probinsyano. Ken agbuybuya kayo apo iti The Voice ken Idol Philippines. Palagip yo apo ni Trish, ni Team Bamboo ken finalist iti Idol Philippines. Ken, kadagitin ka idarak apo. Kadwa tayo tatapay ag-perform ni Mau Marcelo. Ako mo yun, ito Philippine Idol Grand Champion. Insagot na kada tayo. Kitang kong oras nga. Okay, ladies and gentlemen, I now give the floor to the boys of the Philippines and semi-finalists of Idol Philippines. Palakpakan tayo apo ni Miss Trish Bonilla. Yes. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Ayan. First of all, gusto po muna magpasalamat sa ating minamahal na Mayor. Ayan, Mayor Joseph Simon Valdez. Ayan, si Mayor Baguio. Tama ba? Ayan, hello po. And syempre po sa ating pong Vice Mayor. Ayan, hello po. Ayan, thank you po sa inyo lahat sa pagdalo. Yes, all the way from Lucena City pa po kami. So, ayan. Okay na ba yung music natin? Ayan, mamaya po ang yung mother ko kakanta, si Mau. Kilala niyo po ba, Miss Mau? Ang ating na first ever Philippine Idol. Pagalan mo ng music. Para po sa inyo lahat. Palakpakan po kayo dyan. Thank you po. Ako'y isang sirena kahit anong sabihin nila. Ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena kahit anong gawin nila. Bandera ko'y di tutumba. Hey! Simula pa nung bata ba ako, halata mo na kapag naglalaro. Kaya parang natay nalilito, magaling sa Chinese garter at kito. Mga labi ko'y pulang-pula sa bagong gam na sinapa. Parang tinagkas sa harapan na sana may sinasabi
nabibilip hanggang sa maging binata na ako. Teka mga mali, daraga na balat. Pero bakit parang lahat ay nalilito? Marino na bang mga problema nyo? Dahil bang mga kilos ko'y iba? Si dapat makita ng inyong mata. Si tuwing nanonood ng liga, lagi natutulala. Kahit di pumasok ang bola, ako'y tuwang-tuwa. Kahit anong salita ko ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumpa. May tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso. Sa akin tumitik-tik, ramdam may tubig ang sinisisid. Wala ng paghinga sa akin kaya ay baby. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y itutumpa. Woo! Isa pa? More? Sige. Next po. Medyo may sinat pa nga po ako nito. Uli po, marami pong salamat sa invitation. Sana po nag-e-enjoy kayo lahat. Yes, kung alam niyo po yung song, sabayan niyo po ako. Cause mine is not the first heartbroken. My eyes is not the first to cry. I'm not the first to know there's just no getting over you. I know I'm just a fool to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. I'm hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. My head is saying, forget him. My heart is saying, don't let go. Hold on till the end, and that's what I intend to do. I'm hopelessly devoted to you. Come on. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. I'm hopelessly devoted to you. Thank you po.
Okay. Um, hello. Ito. Si Sumaruno Apo ket ngamamuyo ni Ryan Cayabyab, ni Pilita Corrales, ni Lea Salonga, ni Francis Magalona. Yeah? So, pakbaka vocals ni Francis Magalona. Iti. Kalablaban ni Sarah Heronimo isuna. Pero, sinabalida iti landas na ni Sarah ket isu apo ti kalaban ni Sarah iti The Search ba yun? Ayun. Oo, yun. Ngam apo tinag-championan ni Miss Mauket, the Philippine Idol. Mabibuyo. Ket isuna apo iti Grand Champion. Yeah? Ladies and gentlemen, let's welcome, palakpakan tayo apo ni Miss Mau Marcelo. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. May kasalan ba? Ano po ba to? Fiesta po. Wala ko kung may kasalan. Anyway, magandang gabi po kay na Mayor Jason Simon Valdez. Ayan. Joseph Simon Valdez. Ayan, kaya pala sila lahat nag-react. Sensya na po ha. Pagod na po kami. Sorry. Di po. And of course, ating Vice Mayor Tekero. Tama? Ayan. Sensya na po kayo. First time po kami dito sa Ilocos Sur. Ayan. So, naimbitahan na po kami ni Mayor at ni Vice Mayor. Para po sa inyong kapiestahan. Ayan. Ano po kayong mga kayo? Ano po yan? Wala lang. Wala lang. Parang team. Ganun. Ngayon, kakanta na mo lang. Masyado akong madaldal. Alright. Okay. Ako po pala si Mau Marcelo. Nakakakilala po sa akin ha. 2006 pa kasi yun. Kaya medyo matagal na. But anyways, thank you so much dahil nakarating kami sa inyong bayan. Through Kuya Nick. Ayan. Okay, pakiplay na nga po. Gabi po. Kayo po ba si Mayo? Sino po ba si Mayo? Ay, baka ang gwapo ni Mayo. Sino po si Vice Mayo? Ayan, ang gwapo din. Come on! Ayan, sa mga gusto mag-chat-chat lang ha. Come on! Come on! When marimba rhythm start to play, long before it begins, like the lady ocean hugs the shore, hold me close, sway more, like a flower bending in the breeze. Dance with me, sway with me. Nasayaw ba kayo? Make me dance, you gotta sway with me, sway with me, sway with me. Sayaw. Other dancers will be on the floor. Mahihayin pa ng mga taga rito. Only you got a magic technique. Tatayo na eh. This way I go with Sinanay. I can give the sounds of violin long before it begins. Come on! Make me thrill, that's only you know how. Swing, oh, galing. Swing me now. Hey, Chacha! Come on! Say me, wow. Make me, hold me. Lalabanan mo ko, nanay, ha? Ayoko talaga magsayaw, eh. Come on, nanay. You are going with me. Come on! Arriba! Thank you kayo. Galing magsayaw din nanay mo. Ayoko na, nanay, natatalo mo ako. Natalo ako din. Salamat po, nanay. Alright, come on!
ako. Anyways, may isa pa akong kanta. Hinga muna ako. Napusog kasi ako, kumain kami ng seafoods kanina. Doon sa ano, pwede ko man sabihin yun. Oo, dito kasing yung owner ng restaurant. Diba? Seafoods, saan nga yun? Barangay? Po? Catayagan. Ito po. Hindi po yung seafoods po nito. Saan? Sa Darapida. Salamat po. Wala po ba itong gayuma, sir? Sorry. Darapida po. Yung ano nga? Sarap. Ano nga yung ano? Makan Seafoods. And more. Ayan. Sarap. Ang sarap ng tubig dito. Anyway, salamat pala sa pagpapakain sa amin kanina. Anyways, ito pong next song ko. Di ba napiyok na ako? Ayan, ito po yung aking winning piece during the Philippine Idol. Baka po tandaan nyo pa. Siya po ay nasa Channel 5. Ako po ang kauna-unahan at legit ng Philippine Idol. First Philippine Idol. Yung mga Idol Philippines, wala yan. Mga ano lang yan, latak. Sorry. Joke lang, sumali po dyan si Trish sa Idol Philippines. Naging finalist din siya. Ayan, so, share ko lang po, baka alam nyo pa. Sumabay po kayo, ha? Sabay po kayo. May bayad pong video. Oo, sorry. Mayor, maraming salamat po ulit. And kay Vice Mayor for inviting us here. So, paki-play nga, Bes. Singers PH. Halata pong galing po sa YouTube ang gamit na kanta. Ayan. Sabayan niyo po ako pag alam niyo po ha. Chorus part, ganon. Salamat po. I'm wiser now. I'm not a foolish girl I used to know so long ago. I'm stronger now. I've learned from my mistakes which way to go, and I should know. I put myself aside to do it your way, but now I need to do it all alone. Come on, everybody! And I'm not afraid to try it on my own. I don't care if I'm right or wrong. I live my life the way I feel, no matter what I can believe. You know, it's time for me to do it on my own. It's over now. I can't go back to leave through your eyes. Too many lies, and if you don't know by now, I can't go back to being someone else, not anymore. I never get a chance to do things my way. So now it's time for me to take control. And I'm not afraid to try it on my own. I don't care if I'm right or wrong. I live my life the way I feel, no matter what I
Thank you so much po. Ayan, para po yan kay Mayor. Sa ating Mayor Jason pa. Joseph. Sorry po ha. Para kasing Jay. Kay Mayor Joseph Simon Valdez. Alright, sige. Okay po, and of course kay Vice Mayor po ha. Thank you so much po. Vice Mayor Tiquero. Ayan, sa inyo pong lahat. Meron po ba kaming last song ni Trish? Mau, Ayan. pakilala muna natin yung dalawang kasama natin. Saan ba yan? Saan sila? Isa. Ayan. Ah, Hindi po sige. makalakad kasi sabi ko na ha, okay lang. Yung from ang probinsyano po, si Yasop, nandoon sa gilid. So, na-aksidente dagamin, di taping da idi... Kailan? Kailan sila na-aksidente? Nung isang araw. May 2. Yan. Yan. At saka si Napol. Nasaan si Napol? Nandun, nagtatago. Nandun. No, makikita yung apo, dagijay si Alakdan. Ayan, kadwana ni Napol. Napol, asan ka? Andun, kumakaway sa likod. Yun, yung matangkad doon. Tsaka si Yaso po, mabuybuya yung gitar na, kenjay ang probinsyano iso na idi. Na-disgrasya ngamin so nga makapag na nga nasayaan. Okay? Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Yan, maglalasong po kami ng kapatid kong bunso. Yan. Grabe siya. Anak ko po ito ha. Anak ko po, panganay. 3 pong anak ko. Panganay ko. Okay, go. Parang wala lang, di ba? Go. Sige, play na Baka po. yun nila maniwala, no? Okay, sige. Alright, ito po aming duet number. I'm scared, so afraid to shine again. Will it think if I tremble when I speak? There's another one is thinking of. Baby, kissing her, I feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart in my hand. But what you must understand, you can't let the chance to love and pass you by. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. With a gentleness you feel inside. Your love can be denied. The truth will set you free. You have what's meant to be. All in time you see. Ooh, I love it. And show him all that much can be shown to you. I don't think I could endure if I let him walk away. If I get so much to say, tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper
his eyes, reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. To feel his heartbeat will be the gift you give yourself. Never let him go. Yes, muli po, maraming salamat po sa inyo Salamat lahat. po. Yes, again, Salamat kay po sa Mayor Joseph. Joseph Simon Valdez Valdez. at kay Vice Mayor Tiquero. Yes. At sa inyo pong lahat, marami pong salamat. Yes. Salamat Salamat po. po. Thank you po. Thank you sa mga guests natin ngayon. Parang nasa studio kami ng TV5, ABS-CBN, or GMA. Isang magabong palakpakan naman dyan. Thank you, Mayor. Thank you, Vice Mayor. Inten mo kada kami da ito'y nagmayat nga presentasyon nga in paay dagiti bisita tayo. Thank you, ma'am. Mga tunay kayong idol. Thank you. So in this juncture, apo maidawat man iti maysa sunata nga idaulwan ni ABC President Honorable Sotero Avila. Ken amin apong barangay captains ken dagiti councilors da to be followed by the public. Kitatamet ako at dagayam kanya tayo iti the Sweet Blend Band, the Mr. and Mrs. Torda. Tell me please, Mr. Love, will I find him tomorrow? Do your best, Mr. Love, I'll be waiting till then. Don't you know, Mr. Love, I can take all this sorrow. So if you have the time, he'll be mine once again. Please, 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 Mr. Love, where is the boy that I'm dreaming of? Please
so fine. He'd been walking beside me, and he said, "You'll be mine." That the day till both die, but he left me last night, and my heart broke inside me. I was feeling so sad that I broke down and cried. Please, 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 Mr. Love, where is the boy that I'm dreaming of? Please, 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 Mr. Love, bring him back home to me. Okay, so thank you, sirs and ma'am. Next is the handing of bouquet. So to hand in the bouquet to our second princess, Julian Valdez, may I call in Kagawad William Valdez and engineer Jessamay Timago. May we request then Kagawad Angelito Raga. Thank you, sirs and ma'am. To do the honor in giving the bouquet to our first princess, Caudilia Lanusa, may I call in Barangay Kagawad Arcelia Aber and Mrs. Revelinda Valdez. Thank you, ma'am. To hand in the bouquet to our Majesty Queen, Nena Abon the First, may we request Mrs. Rosa Abon and Mrs. Elisa Raga.
dawat man iti may isang sonata when intermission number nga ipabuya kada tayo ti senior citizen. Apo request ka naman ti dayang-dayang. Thank you. Apo nga senior citizens, agpaabak kay kadi. Kayo na po. Senior citizens, anya kayat yo, dayang-dayang when no TikTok. Dayang-dayang. Ay, sus, tataman-pay. Apo, sisiwit ka, no? Kayon. Apo nga senior citizen. Tukar, maestro. Kantan. Kayon. Ipakita yung mag-alaga di bisita tayo. No, kasano kay nga kasiglat, nga sisiwit. Awad ton dinukmaan unta ay ayaman intaro na amaan Nakitay feeling, senior, mabalin. na ata DJ, ba't natin papanantayamin? nugad no o gumanyo tukayan at imayo La, takin ni ante. isunga ang maaniyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko o sisiwit ko no Nagitimayan, lumawa nagsumalay kayo. borburon ko Happy Fiesta. sumurag no kumayo rasa ko di na paamo yeah. Imoy ko binisita, ikaw di sukot na. Nangitlog sinuwan, maang-amaan siya. Nukad no maang-amon, mapakada kayo. Tapno maog gumanyo sa tuon sisiwit ko sisiwit
Up next is the sash pinning ceremony. To pin the sash to our second princess, Julian Valdez, may I call in SBM Rex Costales and Punong Barangay Chodora Sevilla. Thank you, Ma'am, Sir. To pin the sash to our first princess, Gaudilia Lanuza, may I request ABC President Sotero Avila and SBM Honorable Gina Ernaez to please do the honors. No at ako nakapukaw ti cellphone, may yula i-claim dito'y sango. Thank you, Sir and Ma'am. To pin the sash to Her Majesty Queen Nena Habon I, may I call in SBM and Mrs. Narciso Garcia to do the honor.
Thank you, sir and ma'am. Moving on, let us all listen to a message of a high-spirited and approachable visionary leader, Honorable Eduardo Toquero, our Municipal Vice Mayor. Diyos ti agngina, kadagiti nakalalaing, ken napipintas nga mangiturturong ti daytoy nakangayngayad nga okasyon tayo, ma'ams. Pagraymak nga kailyak, nga agnaed daytoy nga barangay ngutan tayo, barangay Catayagan, kadagiti apo nga lideres, dagiti barangay officials, babaen iti pinangipangulo, ti nalaing kapitan ni Ma'am Chodora Bailey Sibilia. Kalakpakan tayo mga na po. Kadagiti na dumadumang organisasyon, barangay tanod, ken dadumapay nga maseknan, sangsangaili, ti ingungotan tayo nakagagaget, managtulong, ken ti kapintasan nga galad, ti maysa nga leader, ti napakumbaba, the Honorable Joseph Simon Valdez, agraman ti kaingungot na ni Ma'am Brgy, apo nga municipal officials nga adda nga naitabuno ti daytoy nga okasyon, aditoy apo ni Apo Sangguniang Bayan, Engineer Edwin Moreno, kastamet kini Ma'am Brgy, ditoy matapo ni Gayem ken ipatpategyo ti daytoy nga barangay ni Sangguniang Bayan ani Bravo Pimentel. Kastamet ken ni Apo Narciso Vicente Garcia, graman ken ni Kumarinday nga kaingungot na ti kagagapuan ti nga miyembro ken naglikmot ti Santa Lucia, nagkataon nga kadwami, so nga dakkel ti may pagpanakkel mi. The Honorable John Guapo Acosta. Ditoya po ni Apo Rex Costales, nga may kadwa nga barangay na daytoy nga ingutan tayo nga barangay. Awanan ni Apo Fred nga dumisiw, addan sa basit na isingit nga obligasyon na. Sakbay nga malipatak ti kadwak, kumarek nga taga kabarangaya, the Honorable Gina Ternaes. Kada kayo amin na po nga barangay officials, babaen ti pinangidaulo dagiti apo nga barangay captains, nga dapay nga dapat pati, at dito'y pailaeng ti kasisikilan, ngem isu ti kaubingan ti pinagpuspuso, nga isu ti Pangulo ti amin nga barangay officials, the Honorable Sotero Avila, kastamet ken ni Kumarinita. Di kaimportansyan ti daytoy nga okasyon tayo. Dagiti aribai, babaen ti pinangipangulo ni Her Majesty Queen Nena, ken dagiti escorta. Karatayamin naimbag nga rabii tayo. Kuntunak gaputa nakadado. May isa daytoy nga barangay ti kadwa niti presentation. Ta nairaman nagsiyat ti partisipasyon, manipod pa'y ubing inggan ti senyor ken senyores. Naglangan naktyupat nga rabii ti papapanan naming nga piyestaan gapuanan ta dumano lat tamet dagiti gundaway unwal daw mo saan nga nasiat iti marikrik na. Ket I'm so glad nga dak ti daytoy nga okasyon nakangayngayad ngen tayo pinagpiesta. Awan man ti sabali nga kaimportansyan ngen idanon kada kayo. No di ti umunatin dak panagyaman, kadagiti pagpakita yung nga nasiyaat nga kooperasyon ken pinagmaymaysa. Kalaksidan iti antayo nga napalubusan ti tallo almost 3 years. Ngayon tayo pinang celebrar iti kaugalyan, tradisyon kan kultura
Itatang nga rabii, may matangan may matangak launay, tinasiyat nga timpuyog ti barangay Catayagan. Tatay sumungadak, ay wow! Makita tayo tinaduma-duma nga kolor, ti kayat na nga sa uwen, iprespresentar na. Itinasiyat nga pinag-uurnong, anyaman nga kolor, puraw man, nangisit man, nalabaga man, ti importante, at dati turong nga pinagkaykaysa. Gagayem kayan kakabsat, no one day ta nga galad, ti may isa nga komunidad. Siguradwek, awan ti asenso kan balay gina. Saan tayo nga may libak? Barangay Catayagan. Kitain tayo taglikmot. Manipod pa idi kapitanak met niya sa buwanan nga naunday basit nga tawenen. Awan dagitoy nga paglinlinungan tayo. Itatan barangay Catayagan uray lang aduwa-duwan daytoy covered courtyo. With that, congratulations. Kan saan lang nga dayta. Makita tayo ti aglikmot. Kang runaan na babaen kinasiyat nga liderato daytoy nguten tay nga mayor. Kaya napan mi kuyugen kibkibinen. Tapno ti kasta barbareng may patungpal. Dagiti kalikaguman kang runaan dagiti mannalon mabalin nga daytoy nga barangay saan tay nga may libak. Ta beneficiary tayo no recipient tayo kadagiti agdama nga programa ti gobyerno lokal. Babaen iti ayat mi nga mangingato ti level ti pinagbiag barbareng no epektibo kadagitoy nga narigat ti pinagbiag na kang runaan ti mannalon. Iti daytoy ngentay pinagpiesta aldaw ti intayo pinagyaman kinapo Diyos kang runaan. Aldaw iti intay pinagraragsak tatay asitgak dagitoy padak nga senyor nagsayaat ta happy fiesta nanang happy fiesta kumare wen thank you kunada masapol nga warwaren ti siglot iti sibet tapno ti kasta dagiti banbannog kadagiti nakaggaget nga ina kenamba ngakan kanayon nga pagriing dati agsapa awan man tindas sa paling aramiden nudi iti pinangisagana da iti balon da nga panjetal-talon gapuanan tinaduma-duma nga obligasyon ken trabaho. Itatangal daw manikod tatangal daw agraman to bigat ammuk. Nga dayta nga galad gapuanan ta importante launay daytoy katatayo. Nga iso nga rod ti ka importantyan bayat nga datay paylaan ngagkatang-katang ken kumitkita ipagsiyaatan dagiti pamilya tayo. Enjoyan tayo ngorod. Tapno ti kasta mapukaw man dagitangin aldaw nga bannugyo, bannog tayo. Tapno masagrap tayo ti pudno nga ragsak abang nga sibibiyag tayo. Da kayo nga lideres, mantinirin nyo kumaday ito nga galad. Agbalin nga inspirasyon mi, kun kunak nga kanayon saan kami nga nalaing. Ngam gapu tinasayaat nga timpuyog ken pinagkikinayamet. Manibod ti barangay, nga isungarod ti pundasyon, ken ipangpangruna nga panunuten nuanya dagiti kasapulan, ket daytoy nga galad, numantiniren tayo, haanak nga agriro, nudi, sapay la kuma, ta sumayaat iti panagbiag tayo. Saan tayo kumanga mangibatbati, masapul nga datayo amin, sagrapen tayo, iti ragsak, ken kinasayaat iti biag. Sa anak nga baybayagen, ta limang halal daw pisaan ko nga pinagsarita, ngem makitak, nga dagitoy nang nangruna iti kakadwak, dagita po nga kapitan, kitaan nyo apo, rinabiida, gapuanan, tinasiyat nga timpuyog, ngem kayat tayo kan saan, marik natay ti bannog kang runaan, itinasapa ko mga pinagturog, ngem gaputi ayat ti tumunggal maysa, tamok nga ni kapitanayo, ket nagagetmet, ngapan makisial celebrar ti fiesta naduma-duma nga barangay. Iso nga makita tayo nga adumet iti barangay captain, barangay official nga may nakitabunukan maki-enjoy tinaytoy nga tayo panagpiesta. Again,
Barangay Catayagan, yaragop kuman, iti naragsak ng kay penang celebrar ti pinagpiesta, ulitek. Hantay kumaliplipatan, da iti mga tradisyon kan kultura. Tabarbareng kumadag iti sumarsaron ng generasyon, ket itultuloy da, tapno masagrap da, tinapudpud no nga ragsak ti pinagbiag da. Diyos dagina, naimbag nga rabii, Happy Fiesta, Barangay Catayagan. Thank you, Bas. Iti nabagas nga mensahe. Kat sapay kumano, anyaman nga tulong. Nga nga po iting ato. Handa kami nga baybayan nga Barangay Catayagan. Thank you, Bas. Pagsagsaganaan na po iti sumarunong nga parte, may saman nga exhibition kano apo iti budots. Dagiti ubing. Apo maestro budots kano. Apo na yan? Hala, sige, manso. Laingin nyo at the premyo yo. Oh. Again na dayo kayo. Again na dayo kayo. Spread. Again spread. Again na dayo kayo. La. Sige. Banat. Apo Santa Claus, i-ready mo ta premyo.
Okay, palakpakan tayo man, negative Bing. At inang ti Pepamrioda from Mr. and Mrs. Richard in Linda Centeno. Thank you so much, Bodot Kids. To place the coronet of our second princess, Julian Valdez, may I call on SPM Annelyn Bravo Pimentel and SPM Rosendo Acosta Jr. Thank you, sir and ma'am. To crown our first princess, Gaudilia Lanusa, may I call in SPM and Mrs. Edwin Moreno. Thank you, ma'am and sir. Placing the cape of distinction. To don the cape to our reigning queen, Nena Habon I, may I call in our Vice Mayor, Eduardo Tuquero,
and Mrs. Jocelyn Lucena, Federated Puso President, to please do the honor. Thank you, sir, ma'am. May saman nga sonata apo para kadagiti apo nga tanod. Sweet dance kanuman apo, maestro. Apo nga apo barangay tanod para kanya yudatoy a sonata. Idaulwan na po ni Chief Tanod Demetrio Lumano. Lagi na lang sa isip mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko'y para sa'yo. Apo, nga tanod, may kayon. Para kanya ay daytoy. Mga balse ka no antay. Jazz music, ano. Sweet music ka no nang ibalse tayo. Unang ka. Nag-sweet pa ida dyan pinagkanta ko. Tera, may kangaroon ng kal. May kayon, may kayon. Okay, para puti barangay tanan. Agsipot-sipot ka. Kan pati ni kita
Dragon Riders tayo na po. Sige ti tanod. Apay nga Dragon tila Riders. na kinukas asawa na nakasyam-syam it panagayat kin pamategnan kanayon anarak sa krik na kinrupa na di na pa'y kayat mayadayuken bakit na no naglabas manwatawin na panantindagan nilalaki kas na isuntay maumang aglalo to malukoy tunti barkada na agsapol dun sa bali babae nga pagragsakan na agchipot-chipot ka no ang babae ka ni bakit mo palpali iwen nakaatapay paltog na agsipot-sipot ka manong duty ka di bakit mo baka suruten na ka amangan no dito ang mupangkat darayam na masugot na ka nagrigaten manong baka di tako kamalmalwen na no tinawin na nalablabesen ngem 40 itirik na ang subik nga banwagan na ang sapulen babae ang kalalasbangan na sa bali aputahe itikon ko na no nagsasarak daniti barkada na at dalata di baba ito'y tungtungan dan kansyawan da di kadwadang awan aramid nan kapoy kanot lalaki nga awan ti sidecar nan ang chipot-chipot ka no ang pasada ka di bakit mo malpali iwen nakaadapay paltog na ang chipot-chipot ka manong duty ka di bakit mo baka suruten na ka amangan no dimto amo pagtatarayam na masukot na ka nagrigaten manong baka di tako kong kartiben na Thank you, sirs and moms. The crown is the highest bestowed to a queen. So let the crowning of Her Majesty Queen begin. May I request everyone to please rise to give honor to our 2023 Majesty Queen, Nena Abon I. May I call in Honorable Joseph Simon Valdez and Mrs. Ejerita Valdez to crown Queen Nena Abon I.
Thank you, sir and ma'am. Conferring the scepter of command. Scepter signifies righteous authority. Indeed, it is just proper to entrust to the rightful owner. To hand the scepter to Our Majesty Queen Nena Abon I, may I call in 2019 Queen Julian May Hines. Thank you. A community without a good leader becomes futile. But we are very lucky that Santa Lucia has a father who is always one call away. May we listen to a man of wisdom and integrity, Honorable Joseph Simon Valdez, our municipal mayor, sir. So much, Sherry. Kada kayo ako nga ipatatay kayo inspirasyon, nagserserbi, hindi kayong Santa Lucia, especially kada kayo dito'y kailian, di barangay, Catayagan, apo po nga barangay officials, iti liderato, ti mamutan kayo, nga apo kapitana, di honorable punong barangay Sodora, Sevilla po. Palakpakan tayo man namin, di bagbagi tayo po. Pakaramanan na po, nagiti isang sangaili, nagaputi na dumadumang lugar, pagilyan tayo Pilipinas. Especially kanagiti kanyan tayo nagaputi palati sa awa po. And of course, nagiti ako nga barangay officials, tatay, kita nyo matirang matibay. Kita nyo na po yung kay Dagdauluan, di ingutan tayo may ABC President, the Honorable Sotero Avila po and his better half. Kita nyo, matibay talaga at the age of 74. Talaga nga di pumanpanaw na po kapitan po ABC. And of course, nagiti kakadwa tayo dito nga membros sa Sangguniang Bayan. We have here the Honorable Vice Mayor Eddie Toquero, the Honorable SBM Edwin Moreno, the Honorable SBM Narciso Garcia, the Honorable SBM Jun Guapo Acosta, and the Honorable SBM Rex Costales. Dagitamot apo ti matibay, and of course dagiti ingungutin da nga asawa apo. And kadwak mo dito'y parang handak ma-outside ako lambo, bala malipatak. Di angungutin tayong asawa ni Edgy. Kaya dagiti kakadwa na ti puso ng kababaihan, ti presidente ni Ma'am Jocelyn Lucena apo. Sa pasa, pawan labas na naimbag nga parbangonin ba? Ampaya po. Nga rabi tayo amin na po. Ken of course, nagiti mangidadaulo iti na iti nga rabi, iti panagpiesta tayo 2023, iti ingungutan tayo ng Her Majesty Queen Nena Abon I, ni Julian, and ni Gaudilia po. Di mapaspasamak kadagiti amin nga fiesta nagduduma ti wagas ti panang celebrar. Kaya ti barangay Catayagan nakita
no kasano kayo met anak ipagpaset akas bumarangay, iti panagpiesta, nagado nga intermission numbers, nya, indawat na po kapitana datay. Yun no natin mampay, dagiti ko, mayor, dagiti intermissions, baka padamdama kaysa dagiti celebrity, ay win. Tapno makita miya na saya at habang handa pa'y makaturturog dagiti nag-perform, we have the senior citizens, the rest of the NGOs, ket nagpinta sa po. Ngayon pakita yo, ti pa nakipagpaset yo, ti pa nagpiesta tayo ti 2023, ti Barangay Catayagan. Saluduan mi data nga pa nakipagpaset yo, apo palakpakan tayo man, ti bagbagi tayo. Kitaan nyo, hanlat nga may kat dagiti dadu mga banag nga hantay basit pagkikinawatan, pero despite dagitoy nga challenges ti biag tayo akas ang kakabarangayan, hangay so ti lapod tapno ti kasta makandak tayo ti panagpiesta, dayta ti mangipakpakita nga dalata kapya, urnos, iti unag ti barangay, gapwen taday ito yung pakita tayo, iti panagpiesta tayo, ti 2023 apo. Despite dahito ay iti laksit, iti manunga tawenen, dua, tutalo tawenen, nga antay nagkandak ti panagpiesta tayo apo. Ket congratulations for that job well done, nga naramid tayo, iti dahito yung panagpiesta tayo, ti Barangay Catayagan. Ket palubusan nakmat apo nga mangi ted kada kayo kadagiti informasyon kas amayo iti ili ket amok kayat kumot nga mamanyo dagiti mapaspasamak di municipality page tayo kwaket nga makaanay mang-inform kada tayo kadagiti mapaspasamak matuneg ti ili tayo ket kas kuna kas amayo ti ili dapat mamanyo dagiti mapaspasamak iti uneg ti ili tayo. Okay? Manipod ka dagiti programa tayo nga gapoy tinasayat nga langan-langan ti Municipal Development Council apakaramanan dagiti apo kapitanes, dagiti apo nga NGOs, dagiti sanggunian bayan members ken dagiti nakipagpaset, dagitoy apo ti nagnunumuan nga plano ken programa para ti development programs ti ili tayo Santa Lucia. Apo nya adda pondo nga makunkuna just like the Barangay Development Fund. At damat dahito yung makunkuna nga development fund iti lokal na gobyerno tayo. Di 20% nga dahito iti ususaren tayo mang papintas ti ili tayo. Anya ti programa nga in-kabil tayo iti dahito yung pondo. Di 20% development fund. Umuna, apo iti sumarsano na gundaway, nalpas maten iti panaka aramid na ti program of work, dahiti structural design na mapabaro apo di agda mga plaza tayo di jay sango ti auditorium apo nya di sango ti old municipal building mabaliwan ton di jay plaza pakairamanan ti panaka-construct ti baro nga comfort room unis ti arna apo nya kayat yu di jay nya wan di jay apo and of course damot na ito yung makunkunang peace in order programs tayo, ket masapol nga purchase tayo, agatang tayo ti CCTV. For the meantime, basit pa lang din ay pondo, ngayon dahil ito makatulong para ti crime prevention, and of course, makatulong iti peace in order ti ili tayo apo. Okay? May katlo, ket pinunduan tayo under 20%, ket ti pa nakagatang, ti makunkunang roller backhoe, wano with doser, dahito apo, kasapulan dahitoy, during calamity time, when no dagiti didigra, at dalatag di maperdi, maseraan nga kalkalsada due to soil erosion, ket dahito iti nakapanunutan mi, nga gumatang tayo ti kastoy nga equipment, tapno at dadardaras tumaray. Dahito nga minususaren tayo may sakat ikarga tayo pala ti bagon, tapno tumaray, tati pilid na dahito apo kat datay, chain. Ya, datay kasla bulldozer. Tata, anen, no gumatang tigas day, tumaray with the driver na po niya, no, kid daw kay ti Barangay Catayagan, napaspas-pasen, apo nga tumulong. May kapat, siyempre, hantay ngay batanti pa ng tulong tayo, kadagiti kakailyan tayo, kada kayo kakailyan, anak mida, ti may panggap iti health, apo niya, that's why, agat-gatang tayo lata, kadagiti agas,
nga ipunpundo tayo DJ health ay RHU tayo, rural health unit tayo, tapno ti kasta makatulong kada tayo apo. Ado dagiti umayag patpatulong di opisina, kastama ti opisina ti Sangguniang Bayan, ket no daduma sabali ti personal ngated mi, sabali pa di baon mi pa ti RHU, tapno pa isu ti tulong ti lokal a gobyerno tayo apo niya. Next is amuya po gapuan ni ti adong umumayan nga turista ti ili tayo Santa Lucia, like Barangay Sapang apo. Pinasyaran ti taga Marinduque, pinasyaran ti taga Nueva Ecija, kastama ti simbaan tayo nga nabaybayagan dita, ken dagiti resorts nga in pakamutay kadakwada ket pinasyardan. Ket kastimat ti maysa nga tapno makatulong tayo, Malaksiji Plaza, pabarwan tayo mat wenno i-landscape tayo to, ti sango ti tourism building. Namuyo day sumbrek ka ti simbaan, at dadatay puraw nga building day apo ti tourism building ti sango nanto mapapintas. Kastamet nga mapapintas ti sango ti barong municipal hall, dito'y ayan datay rough road, rough pa lang dijay, ket di gento nga agtakder ti flagpole, di gento siguron ti flag raising ceremony nga marami dapo niya. Dagijay apo ti plano under ti 20% development fund ti munisipyo tayo. May kadwa nga pondo, dahil kunkunada nga RA 7171. Amuya apo ti simangpet, iti share tayo ti 2018 ken 19 kat agdagop iti 592 million na po nya dakkel dayjay nga pondo nga para kada tayo iti ili tayo Santa Lucia. Anya tinapngipanan ti lokal gobyerno tayo. Amuyo out of 36 barangays, 32 barangays tinabenepisyaran iti sagna 9 milyon. Nya sagna 9 milyon apakairamanan ti barangay tayo Catayagan na po. Diyak muna niya di plano, dagiti barangay officials, ket siguraduan nga may implementar to kadagit sumagsaganad ngal daw. Apay nga 32 lang, ken apay nga 9 million. Originally apo sagti 10 million kumaamin nga barangay ti Ili Santa Lucia ngam kunak. Apo ABC, apo kapitanes, pang-asiyo man, tayo subliyo gisag na 9 million na danalipatak nga programa tayo. Dahil 1 million, so agkidar iti 32 million na po niya. Isu da ito usaran tayo, nga pangbangon ti barong nga market tayo. Di agda mga market tayo deta, di panaka itisango na po niya. Ang mangbangon tayo siguro di jay, ti dua aging gana ti talo nga story nga building para kadagiti kayat na pa nga ginbest iti ili tayo nga Santa Lucia po. Anyo kayat da jay? Ada barong building tayo di jay nga mabali na pag-investan tayo. Ngem ti baba na po gistay nga parking space. Iti sumarsaruno at tawen to siguro dahil agdama nga market tayo di jay bangunan min tumutlaang, ikan min tumutlaang siguro ti duaging ganat talo nga palapag. Tadi jay babanan tumutlaang agbalin nga parking space apo tawan problema tayo ti pagparkingan dagiti umay makitsyenda. Tadi jay ngamin amyanan na napo sanda kayat ngay lakon. Taga dito isa ti akendaga. Dahil partiyan na apo, ditoy ilakuya po ti mun lokal gobyerno tayo, gatangan tayo. Tapno ti kasta da pagparkingan pa di jay. Ngem di may sapay nga porsyon, handa kayat nga talaga ilakon. Tado kanon tinailako da iti gobyerno tayo, JJ Market nga agdama po niya. So dayjay, mat 10 million each, ijay bandana po ti daya. Dayjay han mikinistayanan, nagnayong kami ket di iti another 40 million, tama aramid mat dayjay rangtay dayjay nga isumot yan anak ikan ti tagadaya po. Nada kabagyan nyo di jay, ada pasken nyo to jay, ada may kamkamang di jay, ket uray ti panagtutudon ton, ket mabalin ti lumasat apo niya. Ken matulungan tayo pa'y dagiti taga Salcedo, taga Santa Cruz, nga mapandi jay apo. Hopefully, dahito irugrugidan, ket ag-materialize da jay nga plano, amounting to 80 million nga rang tayo apo.
ken mabalintupay nga agbaling nga tourism site nga karaman dayjay agdama nga hanging bridge DJ daya jidam apo no makapaspasyar kay DJ. Okay? 10 minutes wala DJ kasi pa nagsarita ka 10 minutes plus 1 hour. Okay? Next. DJ nga rin ko na iso nga dahil barangay tayo, ti barangay Catayagan, dapat nagnunumuan tayo amin, DJ pakaipanan, DJ 9 million. Ken hoping so, nga napagpanunutan tayo mat amin ng DJ apo. May kadwa, dahil makun ko ng farmers. Di ko na ni-vice na tayo. Nadlaw yung mat siguro na kailyan nida, kabarangayan iti barangay Catayagan, no kasanot pa ng tultulong ti lokal na gobyerno, iti amin nga farmers. So, dahito iti paspasindayag ko, ipaspasaw ko kadag iti dadumang munisipyo nga tiili tayo Santa Lucia, nagsaya at ti panangornos tayo. We have the Federated Rice Farmers, Federated Tobacco Growers, Federated Peanut Growers, we have the Federated Corn Growers, and